Wotie BRETUOBA. Hello. Hello. Na je, I don't know if I call na unkaza. Huh? I don't know if I call no umpesa obekasa. Pacho wani. Oh, je, I don't. Na Germany Hello? to say. Pacho boko. Ade je wada. Yes sir. Abohi sabre. No, private number. Je me kasefri Ghana. Pacho, Ghana hifa. Woni hwan ene wo dem ho. Menkwa o. E say je abrochire te say. Boko. Adwuma mu te say. Boko. Da ben na beba fie. Me pacho wani. Me busa said da ben na beba fie. Nenimo. Tanani. Ukwa kwantu how many years ni? Where do you mean? Wani me pacho. Abrantie ukwa kwantu how many years ni? Ma refi. Ukwa kwantu mu refi how many years wadi wo Germany ho? I see my refi. Oh, anka me hu nipa krono very happy pa. Abrantie me no kasa wo dwonso me boa. Hey. Sabre ya me no kasa wakọ bathroom adwonso me boa. Wani. You ready? Me busa wasem. Ujina bathroom me boa. Osi den? Ampa. Di oye bia me hu na me busa wasem ka me man nyane wo anka be ko bathroom ho. So you call her disturb me no. Won. Abrantie. Baby agina sisi a me hu. Wo manim ti se ujina TV so a me hwe wo. Di oye bia me hu. Hey. You ready? Me busa bia. Wunimi. Osi den? Wunimi. Abrantie wo yakoda ketua. Ewo wiase. Esan yakoda ketua ewo honhom mu wiase. Okay, you better make a china, me pacho. Sisi anu ma bre, adia sam me pesa me ndo. Ye Me kasa ko juma ochina. ye kasa sabre ya. Me no kasa sima enum 5 minutes pe. Na me the telephone ato so. Me kan what here. Abrantie usuro. David. Unsuro. David o. Unsuro dia sabre me ba ho ewo honhom mu. Bie wo mpoma no. Hey. We are wine. What's it we are wine? Abrantie bie mpoma no. So sorry. Me ba wo nchen ewo honhom mu. Hey. Asa we dey me a Christian. Entidian. We pacho anka me hu nipa krono. What's it we are wine? Abrantie bie mpoma no.
na me be wuram. Jesus. Okay. What's the free here? Abrantie be a window no. Me a bayfo. Jesus. Holy Ghost fire. I didn't know the telephone to so. Oh, me son, I am mistake na me. Abrantie me semre. Akaka krebi or se me call back to Ghana. Me si bi mpoma no na me wuram. So, see, I make up ministry. And I dear no. Abrantie me a bayfo. Na maba. Hey. Maba. Ifri Ghana na maba kurom ha. Ya suma me na de me baye na me yewi amesa ko Ghana na dwia. Nti en se me mra brantie bi mpoma na me wuram. Puma say. What are you doing? Abrantie. Hello? En se ye mre. Ya suma mi fri Ghana. Ena mabidu abruchiri. Bi mpoma no anadwu ya wo se me san ko Ghana. Bi mpoma no na me wuram. Kwa na suma wo. Abrantie mi ntimi nkan kire me yama dwuma wi a mekọ Ghana. Bi mpoma no. Na deventa. Ada ntina wo bra wo ba. Aden. Abrantie me ba wo ho. Bi mpoma na anadwu ya sabre ni sa mewoso mpoma ni sisi a mekasai. Me pe problem so. J. Hello? O se me mre. Bi mpoma no. Puma say. Hey. Who are you me pacho? Mama who are you? Who are you? Abrantie me be fadie bi wo nipadua mu. Hey. Jesus. Me mra kesha. Bi me na me wuram. Me be fadie wo nipadua mu. Na masan ko Ghana. Hey, where do you? Me pacho Mama fell back why? Da bi gina so. Abrantie se wo di telephone to so me bowura wo dem ho by force. Hey. By force. Ope se mi wuram by force ana. David. Abrantie me sen bu se abiem. Ope se mi monwura dem ho by force ana. David o. Adentia. Ko Sosiano abiasa obi ada. Oh, bibia yesram. Hey. Bebe fadie wo nipadua mu na makọ. Ko fadie ben. Abrantie mi ntimi kan kire ya soma mi fri Ghana. Na wabidu ha na dwi. Tina me twen ye. And the Ena dia. Jesus. J, adentina kate line no. But me son and miano. J, udi tro. Me sick. So udi tro me bo wasumo honhom musisi a. De be katro te ye. Udi tro me bo wasum e wo honhom musisi a. Adentina kate line no. Mania brepa se kobre. Na ma mau chance ni se biempoma no me kameti me wuram.
Me free Ghana ba man chat ticket. Me yira na mbae. Dabi. Udi se hunu be ho ate. Dabi. Ayo. E den na ye. Kasem pa chow. Not my head. Hey Jay, so one come patch me bo wura dem ho. Na me bo wura dem ho. Me tu kote. So. Jesus. Yes. O kote nti na me bae. Me be tu kote di akọ. Hey. You ready? You can out here. You see me diagro. See what was me again. Si me pese. Ubi mpomano. Na kachere me kachere se kasena na me pacho timi kan. Me bogra dem ho sisia. Kasem pacho. Na my head. My head. Me man 1 second. 1 second. So one can na me pacho me bogra dem ho. Na na dweme tu kote me dia koma baifo hene. Na baifo hene be hwo kote te senam. Pasa. Oh, Holy Ghost fire. Okay, fire bra. Fire bra na me fire. Fire na me fire. You be hu de ne dia no odin. Holy Ghost fire. Soro na ye nyame dia e form ha ye dia. Asasi su ye dia. Ye be hwe na manadwi. Abrante. Be hwe na me no mo jase nsuo. Ye be kai oti ye be no mo jase nsuo. Ye mpoma no abrante kasana na mpacho. Kasana na mpacho. Na my head. Me pacho me tuma bisa o question. Put me question. If na wonya number na why am ne suma o. Abrante. Abaifo hina soma me. Me nim bebia abaifo hina nya wo number. Me bedu abrochire na din ma me shemetima bawura bebia wo. Na me freg abrochire hine e wo honhom. Na abrochire hine de telephone yi ma me. Enti abaifo hine na de number we ama me ame na okasa. De me kan wote ye. E we say question bia biem. Maka ni nyina kire wo. Everybody asambeni. So se sia no wo hifa. Abrante mi gina mpoma na chi. Ende we dey we freeze o. E wono be cool wo hono. Abrante o ye rough me wura dem hosisia. Me bo wura dem hosisia. What dey me ka kire no? Puma no dey me ntimi bi o. Mpacho. Adenti na untimi mi mpoma no. Sasa. Na wo ba ba yi me ko dia bi na me twi no krampo enye so good. Abrante. Then pesa me ka too much. Abrante. Me kan 3. Se mpoma na mia. Me bo wura dem ho. Na, vate. O se dia. O casa. Merci me ba. O ko hin. E rani yankopo. Me be lock puno. O lock puno na denti. Adenti na lock puno no. Hey, where do you want to imbremu? Adenti na lock puno no. Want it. I am confused scramble up. Oh, friend me any. Eye me minti o lock puno no. Ma lock you me pacho. So we ko Ghana me pacho san wuti ne ko. Hwe me kasem kire o. O lock puno no because usuro me boa. Me street me your time. Huh? Street be na me. Branded tie me pa. E kwan ya me fa su free Ghana bae. Me yira ye na bedu aburukyire ha. O ho ye me mobo ye me sere. Me ma option se bie puno no wo wopem. Na se wo so mie puno no wo wopem a me sere kwan e wo baifo hene ho. Wo se afemi timi bo wura dem ho. Me be wura dem ho. Wo beti wani. Hey. Me pacho me pa asem wo. Me obi na wo ha no. So me pesa problems, me problems pia me pacho. Enti wo kina me hia wo dwuma mu na me tu kote ana. Hey. Yes. Me say me tu kote anadwi ana wo kina me hia wo dwuma mu na me tu. Jesus Christ. I don't know where you me kote. Ma yo den. So nsuro. Me pese me tiro bibi hu so bibi wo wiase. So se siano, o pese me me den. Mama moja koko.
Mama moja koko. I don't know from me and this night way. Because I feel na matimi abedu. Ye mai foye ye juma na jo. Ye me kan wote ye. Bisimu. So we are before. Be a before. Physical encounter, Jesus Christ. Na yen ko dem ho. Me pacho, wait to. So what making me confused? Eh? Hey. She been a send me ene. Abrantie utie me. Me pacho, se no Ghana himfa. Ewo himfa na ofri. Ghana, ewo himfa. Ghana dog so himfa. Abrantie tie me. Kura mi free so. Because who katwi? Me tie me. Oh. Kura mi free so. Woni bibia me free. Abrantie free enough. Shut up. Ufree enough. Shut up. And shema bufo. Na me kwa wa anadwe se me ko Ghana. And shema bufo. My goodness. Mimbusa wa semba kope. Se me ko no manfa asempapa ankufia anadwe be bome. Adia na ya asempapa. Wo yi me kwoti wo si ya asempapa. Ya asempapa. Eni ebe du kwoti ho agoro sikeke. Jesus Christ. Yele be man kola bobo. Chichinga fo bitwa ne chichinga. We a bad man pa. O se me yeden. Me. O se me yeden. O yemme. That's you. I say you dey am akola no mo abobo. Na it's not a good thing. O yemme. Say me a bad man. And never move bibi na dream. But David Sesiano me pese me da ade asa o. E kina me ano patu never go to ma. So me match your friend me o kina why. Me kind 3. One can na me pacha wa me boasum 1. Wo be bo maso. 2. Me su me boasum. Shabakabo ho. Shebakabo po. You would have mosakati. From moja no kata moja. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Moja Holy Ghost fire. No moja. Moja no. Holy Ghost fire. Yes moja kawenim. Yes moja. Yes moja kawenim. 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 Shake. Yes moja kawenim. Shake. Yes moja kawenim. Shake bro. Shake bro. Shake bro. Barbaka. Sabra me no kaze me wura ufia. Me no kase me wo de wo ha. Na yo se mintimi wura mu. Ma be wura ufia ha. Ni pancha no aye mobo. Die me be ye woni Afi why you ready ayen hia. Be bie wani na be hu bibi sisia. Why ready so be hu? Hey, mintimin dai hawo, ready. Hey, mintimin dai hawo, ready. Sabre mi wo fia. Manya uram. Again, I'm yes wicked sir. Who are you quoting now? Who will it add to you? Be who is who me. Be biwani no who be bianaji. David. Why? I said you're saying. David. I'm being Pese me biwani. Je pese me biwani. Aye.
say see no wo hu me. Bibi biwani no wo hu me. 2 seconds. Da me hu da. Wo hu me. Ai. Me satare ben. Black. Oboa. Wo hu me abi twahwe. Wo hu me. Why ohene. Hey, mintimin dai how ready. Back to sender 10 times. Hey, mintimin dai how ready. Abranti e dawai. Yambo ibeshia. Why? Okay. Ochina say. Fache me why? A radio program I na obi do number aba. Menye baifo. I'm a radio presenter. Jesus Christ. Hey. So right now I'm speaking to a radio presenter. Yes, please. My name is DJ BRETUOBA. My goodness. You woke up in the middle of the night. Yeah, the riding young couple. Wait, hard bar. I swear, I can't. BRETUOBA.